Un personal ya muri después el embiste na pulis durante el bypass operation alina tetuan del Sabado madrugada. Muerto on the spot si Romaldo Atilano, alias Jeff Rox, residente de Mormons Drive, Barangay de Tetuan. Después con él tira al mga operatiba, kaya procura daw imbestiga nila durante el bypass operation alina lugar. Así con el jefe del Police Station 6 alina Tetuan, el Police Superintendent Nonito Asdai. El sospecho talina de ila watchlist. Ita continua daw siyempre vende droga. El mismo mga vecinos ta abisa kanila acerca con el sumal actividades. Ese a certain Jeffro, aka Jeffro, is one of the new 10 drug watch list diaton, which yan submit kita na headquarter del esto pati operation ay ta bende lang siyempre droga. El mga bibiyente aquí mismo ta abisa ka naton. Polisya pwede kumpiska con el calibre 38 revolver con 5 mga bala. Iyon paquete de suspecha shabu y el 100 peso mark money. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.